Kwaku Manu ne actress Telemo e will be kakra. Aye. Interim update ne ba na eba. Telemo ba chese Kwaku Manu ne wo keka nyina nanim guase a. Wo pese wo gu nyina na Kwaku Manu sebi wo pe no eyi ne nantam srade. Aye. Na wanya sebi wanya na amfa na nkompam. Anye ne obeye miemia na anye ne obeye bia. Eno nti na Kwaku Manu wo yesa no. Na se Kwaku Manu akọ grante eye ne ba papa interview. How dare Kwaku Manu say wo be bisa nsem na papa no so keka nsem gu omanim gu onu Telemo nanim ase e wo show no so nsem a ewom ne enim nyina papa ehwe ne nyina pa kire say eye Telemo kra wo hia no 18 years e ba ba mu e ba no firi mu nyame child the second child e ba oye girl ai sisi akwala no nya 15 years nenso eye Telemo abandon ne ba no ne onu kunu ne nyina e ko chiti e so ko fa be ma foforo ama wo jane ba no ma papa na sisi abrabo no wajama onu ankasa abo ne bra na tse Kwaku Manu edi information na tse akoye ensem keka Kwaku Manu nya information no se wo say na wo ye ene me so bedo so po e na Telemo so dia be hia no wo se Kwaku Manu se ne Kwaku Manu abegu nanim ase e wo ni TV so no wo no won fa nche ne da the last no obe no life me ntie se ne nkomotwetwe ni nyina ekoso emrasisia wonya mi ndime obepe me no man pene wanya mandime enti wo kama asama enya me wanwa when the right time comes me de beba be man back to back me man hu say sabi enya ono nko na kanyansasam enya obi na kanyansasam a chese sa nipa no onim nyansa obi kanyansasam nanso ono ankasa wonfa nya adwuma ono ankasa wagimi sa wunima me ka kiro ye obi o kanyansasam Okanyansa sampa woni wote ne kasa tisa moti se nipa na kasa ansa na mo ho otomo wo be gina ha ba be didi matem wo bodam won wo jale wate wo be didi matem sama dia na me dia ye wonti a wo be didi matem because obi ono na be pemi amanfin no a wa na adwen se wo kama asem. Don't bring yourself. What a who be di matam? Kwaku Manu no. On fani nua ba mejina ho. Se wo nua ba bi te sami wo na busua ma won famra. Eya na nipa se nyame hire nipa na ni wura fi ba bia wo firi. Oka the first will be kanyansa sam no doesn't mean say nipa no onim nyansa wo. Ana se nipa no onim de wo ye. Ghana de tisa asamansi na mujina one side tisa asamansi na mujina one side tisa bibiansi na mujina one side de bia na mujina one side na mu didi ni patam na wo ye a whole lot of things obi kanyansa sam doesn't mean say nipa no woni nyansa wo what so what is obi kasa na se nipa na asam wo kana nyansa sam doesn't mean say nipa no woni nyansa. What let me tell you obi na hwami o what Obi Jimmy doesn't mean say Obi asun Jimmy o. Me koye me maami eyie kura ba ye kura ncheye na mabeso so nkwase asem bi se bi so. Me maami wu ya me koye eyie ba ye kura ncheye na mabeso so nkwase asem se bi so. Mo Kwaku Manu no obepe me no se nko onyame di mi a ene ogina wo kasa me ye premier ni kura nka ya ha me. Enti wo anyame endi mi nti no wo pamo aboa na sa wunya na wo se na ho bon ana bre eya bre fie ma me hu wo fie wo de me pe wache wo don't even start with me guys e ma me nkasa what don't make me start cry call Dr. Like come ne ko bisa wo mo say how tell him what to say Kobisa se Telemo to say
kasa kura ho ye medem me mpe kasa mpo wate na da me kasa no mo Kwaku Manu no obegina yie no obebo ne nsama ma me obegina yie for the respect I have for my mom because me see me ma me kura nche etimi me gina ha medi nkwasi asem Kwaku Manu mu na mugu no wate mu na mugu no onye obia wate onye obia the first will be just social media so no wakasa doesn't mean so when you nyansa wa jimi chen obia wo wiase guys always jump to conclusion number obi e comment ase obi life ase so wotia eya na time but ojai na wabeka obi ho asem en sam no kura do so sinsa Mate sa na ire no wababe kasa. Mbacho ode echina wate nyame ya aduma. Nyame ya adumo echina. Waves. Thank you so much, okay? I think say we are saying ye wo nipa e wo we are saying ye wo nimpan. Enti no. That's why the my champion be fono no enche bia be fono no na homa so kasa na wo kasa so amema na se wiase ye ne dia no thank you me do bibia se esi awo ba se na ti bia message o behwe ba se papa ne yo se won yo enu kwa se o ja akwala no wo se wo hwe akwala na da chi bia ono so etumi egira ba bi ya ono so abehwe ai ekwentua